Nagri ka desisyonan, nulipaten ka no saan kinaato anaaramida abasul jakon mabilang puso in ka man sinaktan amok jaken ka nagkurang ngem apay nakpinaybayan naturet ka inak nagayayaman manangalilaw ulbut ka anapeklan na alam ti amin hinakong tinalikodan manangalilaw ulbut ka anapeklan awan kan hinakong binaybayan. Nagri ka desisyonan, nulipaten ka wen saan kinaado anaaramida abasul jakon mabilang puso in ka man sinagtan amok jaken ka nagkurang ngem apay nagbinaybayan naturet ka inak nagayayaman manangalilaw ulbut ka anapeklan na alam ti amin hinakong tinalikodan manangalilaw ulbut ka anapeklan awan kan hinakong binaybayan manangalilaw ulbut ka anapeklan na alam ti amin hinakong tinalikodan manangalilaw ulbut ka anapeklan awan kan hinakong binaybayan awan kan hinakong binaybayan. Sagot ko man natin may isang request.
paspasig nga upang ketawa na tungpal kadagiti karim panawen itanem kan ken lagi panawen neng sukat ket agluni hawan pasen mo puso ken nakem baru nga ayat kinlakon sa pulen nukas bilang agsublikan tu kaniyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti napalabas umabiyag ko sagbay anak daton ka tiyak kuman pinaalilaw balikas mo paspasig nga upaw ketawa na tungpal kadagiti karkarim panawen itanem kan ken lagi panawen nen sukat ket agluni hawan paset mo puso ken nakem baru nga ayat inlakon sa pulen nukas bilang agsublikan tu kaniyak di ka nawaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti napalabas panawen itanem kan ken lagi panawen neng sugat ket agluni hawan paset mo puso ken nakem baru nga ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan tu kaniyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti napalabas iliw ko tapamateg mo kailiw ko dagiti kinalailo kinasayaan mo ken
nasudi kaya amin nga agit mo narakop mo kailiw ko idan ayat ko ayakit ngamine anaglajay taaw da umayak lakuma ken ka sumarong ka tawag ken surat mo di dagkon makaanay amang ep-ep iliw ko kaawan mo dito'y sibay Tijak masar kada kinaumbi kinasudi daayan amin nga agad mo kailiw ko idan ayat ko aniyakit ngaminen anaglajay taaw ta umayak lakuma ken ka sumarong ka tawag ken surat mo di danton makaanay amang ep-ep iliw ko kaawan mo dito'y sibay amang ep-ep iliw ko kaawan mo dito'y sibay
malabdan daytoy rikna nga agladini nga sikat malagip ko agsa sa inek daytoy puso tilak ame asa kentuog jak maep tuy iliw ko ngem padasek biyag ko nga ito rin dupay na sakit nga awate tinagsinga dua nga puso nga pinpin natin tunay awantan tuy sidong ko jak tugang den nalipaten naayat mo daytadong mo awan umarta tuwing nga ayan sikalat makarignaang di kan tupulos malipatan na na minsan nagbalin ka apaset tuy biyag ko agiyaman na tadimdeng ka anang paraniag nalidem alubong ko biyag ko ay ayatin kaunay uray awan kan ditoy denga jak maepe tuy iliw ko ngem padasek biyag ko nga ito rin dupay na sakit na awate tinagsinga dua nga puso nga pinpin natin tunay awantan tuy sidong ko jak tugang den nalipaten naayat mo daytadong mo awan umarta tuwing nga ayan sikalat makarignaang di ka tupulos malipatan kada minsan nagbalin ka apaset tuy biyag ko agiyaman na tadimdeng ka anang paraniang nalidem alubong ko biyag ko ay ayatin kaunay uray awan kan ditoy denga inayat ka napudno ken natarnaw ngem inkulbo tuy puso kening ka linipatan pinilit ko na iliw-liwan sa empty kaung ka ke tinawan kung saan ka para kaniya pudnuan arigan
manglipat. Nupay pilit ko na iwagsin, lagip mo agsugli. Dagiti imbalak mo ngolpit ken pain, ket ngay mulan ibarukong ko kas maysa apuris narigan itimang lipan sa iti naglabas dagidi apanagin bubulse agin ka ngayon ka nang lipat. Jakman may waksi latingit ito'y rigna ay nagrika iti agbiyan ngagmay maysa nagulip ka naranggas ken naulpit ka manangan lilaw manang irurumen ken manang kulbo iliten ka ngaywaksi iti ko tadi ka amay kari iti pamatek ko narigan iti manglipan sa iti naglabas dagidi apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat. Jakman may waksi latingit ito'y rigna ay nagrika iti agbiyan nga agmay maysa ipatek ka iti napudno inayat ka iti amin akin na tao uray aniya tinaglabas ken ka saan ngay subiyag ko tinapatay kaniya iti likudan umsi amangeg ko ipatpatekan tulad ta atu agura iti nalakam ko adu alunod isinagaba tuy nakem ko nukun na puso kiti
sumuko, saan ay subiyak ko, iti paturay ko, kinapatid mo, dito'y puso, di laban ko. Dawaten nga isubat mo, asi siya, di ta puso. Dawaten adi nakuman, guliban. Dawaten sikala nang ikarya tuy puso. Dawaten nga isubat mo, asi siya, di ta puso. Dawaten adi nakuman, guliban. Dawaten kasikala nang ikarya